Zon với là fan chúng ta có đã governor of Mizoram ra số ra là lên cái hắn còn thấy đâu vậy hắn long không vậy để trà này cầm xe tết cầm xe nam mua làm gam để khai cái thể luôn vô cái tin trong cái này cũng đâu tắc mấy đâu xiên sập qua governor phải tắc mấy friendly đâu mấy anh này là ông cần thì thế này đây là statement ông mà chúng ta chia ra anh đã chuan dan lo ko Bangladesh mi pui Mizoram lo lu tru te ven le di do pani theinan Mizoram Maintenance of Household Registers Bill sang hi som kwa Mizoram Assembly Session March hi som kwa sang hi som kwa nei a pasta kha ni ko pui turin ana nge na tina mahina chon in do Bangladesh le in do Myanmar a in sum don ton na i chang chun theina na ma min la sak turin engel na kan pen moka patung na so kan international boundary ven ti na ti chakna turam ma min la sak turi kan nge na palina chuan ma di du thua Mizoram chu san tu tui ku tuna Tripura relief camp om mek te i kan thia denge na tam zok chu Mizoram a anon le tu lo ni ka Mizoram sarkari a shwai le na repatriation ka an boi pui viam na chu ina tam zok chu ron le tu lo chu wa chuan man di lu tu ba ni lak len na an thua ka a lon sam kan ti thei lo me ti wa chuan khami ba kha a lak len na hi ti to lo ni sela chuai chuan an mani chen na ma sa an hun ke Tripura state da wan cheng bet lo lo tu da ma min lak sak tu ni kan ngen bo ka ni a to be issue in ti boy na ramri boy kan nei me ka he mi chung chang hi governor ani chunga a theyanga ma min lak mi min chin fel sak tu kan ngen na kan an thlen ve bo ani ka ti zo ma kan statement da chu ni ya so na te Chakma rule that have been long back. It is in there in the written that in 1952. Beyond that, who are settled in the Mizoram, they are very part and parcel of Mizoram. They have the ownership and all. But nowadays, a lot of influxes are there. So we want to check these illegal might have the ownership and all. But